kuna nyimbo walikuwa wanaimba zamani. Ntabwo buno sinzi ariko buri gihe n'igihe cyacyo. Wakati na wakati ariko wake. sinzi ukuntu mwimutse. Lakini sijui jinsi nakakumbuka. Ijuru ryawe Wanasema kuimba. Wanaenda wanakumbuka. Ijuru ryawe wewe. Mungu atunyakue tube twarigeze na tuko tunafika ndani, lakini bizabanza guhumura nitaanza kuwa na harufu. ujye wumva aho wicaye Ukuwe nasikia kabisa ka harufu kazuri, wumva biri guhumura, usikie vina harufu. amina Amina. numvise bitangiye guhumura, Nasikia unaanza kuwa na harufu, numvise bitangiye nasikia guhumura. unaanza kuwa na harufu. Turipiri wari marinota wete abasomyi bihute, wasomaji waharakishe, badusomere Yohana ya mbere cha Yohana wa kwanza ibice 3 umurongo wa mbere kugeza ku wa 10, sura ya 3 mstari wa kwanza hadi 10. Umurongo wa mbere kugeza ku wa 10. Undi arihuta dusomere igitabo cya Yohana ibice 3 umurongo wa 16 kugeza ku wa 21 hadi 21. Nimurebe urukundo rwebuje Data wa twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Amen. Nicyo cyatumye ab'isi batamumenye kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ni kurerekanwa. Amen. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu yerekanwa tuzasa nawe. Amen. Kuko tuzamureba uko ari. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneze nk'uko uwo aboneye. Amen. Umuntu wese ukora icyaha aba
umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Bana bato ntimukagire ubwoba, bana bato ntihakagire ubayobya. Ukiranuka ni we mukiranutsi, kuko uwo ari umukiranutsi. Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe n'ibi ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Icyo nicyo kimenyesha umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana. Amen. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 3, umurongo wa 16. Amen. Kugeza ku 21. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, yatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi kugira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntacirwaho iteka, nawe utamwizera amaze gucirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kuwurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Amen. Kuri 21. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ariko ukora iby'ukuri bigaragare ko byakorewe mu Mana. Amen. Amen. Ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo, ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Amen. Ganira abaririmbyi barahagaze, n'abakozi bawe barahagaze, kuko kugurisha icyubahiro. Ni ukuri dufite ishema, kandi ishema dufite ntidusuzugura intege nke. Ishema ryacu kuko twitwa abana b'Imana. Muri iki gitondo turahagaze ngo dusuzugure amazina mabi. Muri iki gitondo turahagaze ngo dusuzugure imigambi yo guca intege. Muri iki gitondo turahagaze ngo dusuzugure amakuru adusubiza inyuma. Muri iki gitondo turahagaze ngo dusuzugure Satani. Muri iki gitondo abasore barahagaze ngo dusuzugure abademo. Impamvu tubasuzuguye nuko twitwa abana b'Imana. Mbega amagambo meza, bakundwa turi abana b'Imana. Uko tuzamera ni perfect. Twitwa umwana w'Imana bimbeshe ishema. Niba umwana wawe Museveni, umwana wa Trump, umwana w'abaperezida bo hirya no hino ahabwa icyubahiro, n'amasaha umwana w'Imana arabaruta. Haleluya! Kwita umwana w'Imana biruta kunesha inzoga bitanu. Kwita umwana w'Imana biruta gutsinda kamere. Kwita umwana w'Imana birampagije. Iyo Mana gikomera amashyi.
ryanditswe adahari, rivugwa adahari, rihishwa adahari, Imana rishe nirimuhishurire. Amavuta abasigaga abagaragu bawe nawe turayamusabiye, kandi abateze amatwi bahagaze n'abaricara, Imana tugaburire ku mutima ubugingo. Imyuka yose iri kuzerera muri iyo asambure yadusubiza mu rugo, abandi bagatekereza abana, abandi bagatekereza ibibazo bafite mu rugo, imyuka turayisezereye. Duhamagaye ijuru kugira ngo ritubere diakoni, ritubere pasitoro, ritubere umubwiriza, ritubere byose muri byose, bisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Tubasha kwicara. Abaza keti. Iteka Imana yacu nahabwa icyubahiro. Bwana Mungu wetu apewe sifa. Mu izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Amasaha yacu y'uyu munsi ku cyumweru. Sasa siku ya leo ya Jumapili twajya bamakeya. Najua nakuwa machache. Kubishamaguza vuba. Kula mbio mbio. Njya nibuka amagambo amwe. Nakumbuka maneno mmoja. Abisirayeli bigeze bahawe. Waisraeli wao kupewa. Igihe bari bari mu buretwa. Wakati walikuwa ndani ya utumwa. Bari bagiye kubatura. Walikuwa wanataka kukomboa. Abari batetse. Walikuwa wanapiga. Abari batogosheje. Walikuwa wanapiga chakula. Abari biteguye kurya. Wanajiandaa kukula. Bamaze kubwirwa ijambo. Walisha kuambiwa neno. Ni igihe cyo kubatura. Wakati wa kukombolewa. Kuva mu buretwa bwa ndani ya utumwa wa Farao. Iby'ibibazo bari bafite. Tatizo walikuwa nazo. Ntabwo babyitaye. Hawakushughulika navyo. Umwanya byo kuvuga ngo barabara amasaha. Ntabwo babyitaye. Hawakushughulika navyo. Bahise bafata ibyabo. Walikamata vyepesi. Abana b'Imana mu rugendo rero safari sasa. Bafata ibyabo. Wanakamata vyepesi. Dusomye amagambo y'Imana. Nasoma maneno. Ni amagambo meza ari mu byanditswe. Iko ndani ya maandiko. Nk'uko umugaragu w'Imana bivuze. Kama vile mtumishi wa Mungu aya magambo yanditswe tudahari. Hii maneno yandikwa na watu. Ni amagambo meza. Lakini maneno matamu. Tugiye kuganiraho. Tunataka kuzungumzia. Muri aka kanya. Hii muda. Ari kuvuga ati. Anayesema eti. Mubo yakunze. Wale wenye nipenda. Nanjye ndi. Nami nipo. Amen. Amen. Mubo yamenye. Wale alijua. Nanjye ndi. Nami nipo ndani. Mbariza mugenzi wawe. Uliza ndugu yako. Ese nawe nawe upo? Mubo yakunze. Wale alipenda. Nawe uri? Nawe upo? Mbere yuko dutangira ile tuanze maneno haya. Mumbarize. Muulize. Muambie. Nawe upo? Mumbarize ngo. Muulize eti. Nawe upo? Burya mubaze. Muulize. Mubaze. Muulize eti. Nawe uri? Wewe upo ndani? Igihe Uwiteka yagiye Nowa ati. Bwana Mungu aliambia Nuhu eti. Ubaka inkugi. Jenga safina. Igihe inyamaswa ibihumeka byose byinjiye kumua vyote vinaingia ndani ya safina. Biri guhunga umunsi. Vinakimbia garika. Mu nkuge. Ndani ya safina. Buri kimwe n'ikindi. Kimoja na kingine. Upendo ilikuwa nyingi tele. Nanjye ndi kugira ngo. Nami nataka. Babwire nikwambie eti. Mugani. Muzungumuze. Umuulize eti. Nawe upo? Kuko niba hari intare yari yinjiyemo. Kama simba iliingia. Kujyana ntabwo byari biri. Kulana hukwanda. Icyari kiranga muje. N'urukundo rwonyine. Niba hari injangwe. Kama kuna paka. Yarebaga imbeba. Anaangalia panya pori. Ikigezweho. Anasema kinafika sasa. Ni upendo. Mbariza mugenzi wawe. Uliza ndugu yako. Hano ko turi mu. Hapa tuko ndani ya safina. Nawe uri? Na wewe upo? Nawe uri? Wewe upo? Aya niyo magambo tugiye kuganira. Ile ndio maneno tunataka kuzungumzia. Mubo yakunze. Unasema muwale alipenda. Nanjye ndi. Nami ni. Ndashimira Imana. Nashukuru Mungu. Yimazeyo. Kabisa kutosha. N'umutima wanjye wose. Kubw'aya magambo yanditse haya unayoandika. Ni amagambo ari kuvuga ati. Maneno nasema eti. Nimurebe urukundo. Mwangalie upendo. Imana yakunze. Mungu alipenda. Abari mu isi. Wa ulimwengu. Byatumye itanga umwana wayo. Sababisha kutoa mtoto
Uwiteka yakunze wale Mungu alipenda nawe urimo. nawe upo. Urukundo rw'Imana Upendo wa Mungu ntirugira akagero. haina kipimo. Urukundo rw'Imana Upendo wa Mungu ntirurondora. haichaguliki. Urukundo rw'Imana Upendo wa Mungu ntaho warugerera. hawezi linganisha. Imana ishimwe Mungu kuko ashukuriwe, yadukunze bakatupenda, ikatumenera amaraso. akatupenda. Si ibyo gusa Si ile tu, itugira ku musaraba. anatuendea Si ibyo msalabani. gusa Si hiyo tu, irakubitwa. anapigwa. Si ibyo gusa Si hiyo tu, irabambwa. anasulubishwa. Si ibyo gusa Si hiyo tu, irapfa. anafariki. Si ibyo gusa Si hiyo tu, irazuka. anafufuka. Ubu natwe Sasa nasi, ibyiringiro dufite, imani tunayo, icyizere dufite, matumaini nuko tunayo, turaba twicaranye mu kwamba bwami. tutakati nayo Iyadukunze tunafanya, kera anatupenda ihabwa amani, icyubahiro. katika jina la Yesu Kristo. Urukundo rw'Imana Upendo wa Mungu ntabwo warukumira. hawezi kuitia mpaka, No muri gereza na rugera. ndani ya jela inafika ndani. Usomye ibyanditswe Ukisoma maandiko, igihe intumwa bari kuzitora, wakati mitume alikuwa na hizi haki, umwe baramufashe mmoja walimkamata, bamukuramo wanamtoa pasta, baramuzirika, mchungaji, baramuzirika, ndiyo wanamfunga, bamushyiramo nabo bajya wanamtia, nao wanaenda ndani ya jela. bamaze kujyamo, Wakishamtia, abasigaye wanayobaki basigara ku masenge wanabakia kwa maombi, wanaomba, wanaomba. Bibiliya irasema igihe cyarageze, urukundo rw'Imana ruramanuka, maze Imana iraza ikingura gereza. Kwa jela au bila gereza, Aho Imana igeze, kwenye Mungu anafika, ahubwo urukundo kwenye rwinjira, upendo anaingia, gereza jela zirakingwa. zinafunguliwa. Urukundo rw'Imana Upendo wa Mungu rwinjira no mu muriro. unaingia ndani ya moto. Katubicagaga, Acha tubikate. urukundo rw'Imana Upendo wa Mungu rwinjira no mu unaingia ndani muriro. ya moto. Saturaka na Meshaki na Abedenego batereye mu muriro, urukundo narwo rwinjira. Bamaze kugerayo maze baratembera. Sasa nao wanatembea. Aho ni hehe? Wapi? Ni mu muriro. Ndani ya moto. Urukundo ruri gutembera mu muriro. Ndani ya moto. Urukundo ruri gutembera mu muriro. No mu bibazo urukundo ruberamo. Unapita ndani. Urukundo rw'Imana rugera n'ikuzimu. Unafika na Hadesi. Urukundo rw'Imana ntabwo waruzitira. Urukundo rw'Imana ni imbaraga. Nguvu. Urukundo rw'Imana Upendo wa Mungu rurahebuje. kabisa na maliza yote. Rwatumye atanga umwana we. Ulimsababisha kupata mtoto wake wa pekee. Yabaye kwinjira cyangwa guhabwa iri jambo Ingekuwa kama kuingia kupewa hii neno, byari biguzi. ingekuwa ni malipo. Amafaranga wari kuyabona. Pesa ungeipata wapi? Urukundo rw'Imana Upendo wa Mungu yadukunze yarakunze. alitupenda, alifanya Twafasha tugashimira iyo Mana no kumpumye rugerayo ndani ya vipofu unafika. igahita ihumuka. No kubipfama twebwe. na kule kwenye kufa masikio Kipfama anasikia, tw'ikikumva. kiziwi No kinasikia, mu nda y'umubyeyi rugeraho mama rukaraga amagufa anaona mifupa ahatari, kwenye haipo. Amen. yarangiza akabona Wakimaliza kikimana. anasema Mbega urukundo rw'Imana, wanapita urukundo rw'Imana ni rugari cyane. Amashya kabisa. Ngombe n'intare na n'ingwe simba na ntabwo bigira ibitaro, walikuwa na hospitali, ntabwo bigira ibitaro. kuwe na Ujya hospitali kubona ukabona kirabyaye inazaa kikaramuka, naona kinakuwa na mimba nuko bikagenda neza na vizuri. byose kubera iki? Urukundo rw'Imana. Juu ya upendo wa Mungu Tuvuge ngo iki ku rukundo? tuseme je, kwa upendo wa Mungu? Urukundo rw'Imana ni rugari Upendo wa cyane, Mungu ni pana sana, ni rugari. ni pana sana. Ababwiriza bashobora Wahubiri kurubwiriza wanaweza kuihubiri ntibarurangize. na wataimaliza, Abaririmbyi waimbaji bakaririmba wanaimba na ntibarurangize. wataimaliza. Umuririmbyi w'149 Mwimbaji wa 149 inyanja zose zaba bahari yote inakuwa burya yari yinjiye. alikuwa anaingia. Icyapa namwe mukinjira mukaritekereza, yarinjiye maze aravuga ati yaravugutse inyanja zose, aravuga ati uwazimira wiri
ibintu unaumba vitu aho bitari biri maze bikaboneka. vinapatikana. Urukundo rw'Imana Upendo wa Mungu rwarambinduye. ulinibadilisha. Urukundo Upendo wa rw'Imana Mungu rwaraguhindura. ulinibadilisha. Urukundo Upendo wa rw'Imana Mungu rwatumye Sawuli ulisababisha Sauli warenganyaga abana b'Imana alisaliti watoto wa Mungu, ahinduka. akabadilika. Yari umugome mubi cyane, yicaga abantu, bigeza aho urukundo rumugeraho Upendo mfikia ruramuhindura. inambadilisha. Icyampa urwo rukundo Ya kunipa ile upendo rukaduhindurira abantu. inatubadilisha watoto. Icyampa urwo Ya rukundo kunipa ile upendo rugahindura imibereho yawe. Icyampa urwo rukundo rugahindura imyifatire yawe. Icyampa urwo rukundo rugahindura intambwe zawe. inabadilisha mwenendo wangu. Nasomye urukundo rw'Imana Nilisoma upendo wa Mungu rurahebuje. kabisa, ni ajabu. Rwatumye iliacha Yobu inshuti zimushira, Yobu marafiki zake zikamwishia, zose ziragenda. zinaenda. Biblia iravuze ngo Biblia asigara inasema yishimye. anabakia yeye Urujyo ni agace k'ikibindi ile ndani kapande ka mtungi gasaguka kale akamani kanasali kale k'ikibindi, kapande ka mtungi asigara ariko anabakia nshuti. ndio rafiki yake. Nari ndi kugira ngo mbabwire, Nilikuwa nataka niwaambie naho inshuti zose na zagenda marafiki zinazienda ugasigarana unabakia na kale uzasigara urukundo urukundo rw'Imana upendo wa Mungu rwatumye iliacha Aburahamu Abrahimu afata umwana anakamata mtoto wake w'ikinege wa pekee, aramujyana anampeleka, amushyira anamtia ku gitanda. pale kwa madhabahu. Umwana wawe w'imfura Mtoto wako wa pekee muri wa mwe kuzaliwa kwanza, ntashobora kumutamba nani anaweza Imana kumtoa? Mungu akikuomba mtoto wako wa kwanza ninde ni nani? ninde se? Ni nani sasa? Umuhanuzi ari kuvuga ngo Nabii anasema eti ntabwo dufite urukundo rw'Imana. hatuna upendo wa Mungu. Abantu benshi Watu wengi bafite urundi rukundo, wana upendo wengine. rwa rukundo ushobora gukunda umuntu ari uko Upendo yagukunda, unaweza kupenda mtu rwa rukundo ushobora guhereza umuntu ari uko yaguhaye, rwa ile rukundo upendo ushobora kwitanga unaweza ikintu kujitolea ari uko hari icyo uri kugura. mambo fulani muuza unaona kwake. Ni rwo abantu bose bafite. Ndio watu wote wanayo. Abantu benshi bafite Watu wengi wana upendo. Reka tubageze, Acha tupafikie. amasaha yagiye, Masaa inatupita. twirukange tuze kugenda tutanasoma. Tusiende bila kusoma. Ubwo rero urukundo rufite insiguro. Sasa upendo ina maana. Ni mu gatabo umuhanuzi ari kuvuga ngo Kitabu nabii anasema eti iyo urukundo rwitera. wakati upendo unajitupia. Ubwo rero urukundo rufite insiguro. Upendo ina maana, inamaanisha kitu mbili Zidasa. haifanani. Mwabyumvise? Unavisikiliza? Ejo utazavuga ngo mfite Kesho usiseme mimi nina upendo. kandi ngo rw'Imana ngo Tena ya rw'Imana. Mungu kabisa inaangala. Saba Imana iguhereze Omba Mungu ipatie upendo. urukundo Upendo rw'Imana. wa Mungu Ushobora gukunda n'umwanzi unaweza wawe kupenda na adui ufite wako urwo rukundo. ukiwa na ile upendo. Umuntu wese ufite urukundo Upendo rw'Imana upendo wa Mungu. ashobora kumuvuga nabi Teta vibaya, iwe akabakunda, yeye anawapenda. bashobora kumuvuga Unaweza kumkufuru, iwe agahera mu yeye byishimo. anabaki ndani ya furaha. Mugiye mu bugari bw'urukundo Wakati rw'Imana, ukiingia ndani ya upendo wa ni Mungu, rugari cyane, ni rurerure cyane, refu sana. sinzi ukuntu nazi Sema ni useme je? ngo urukundo rufite insiguro Upendo ina maana. ebyiri Ina zitandukanye. tafsiri mbili tofauti. Mu Kigiriki ubwoko bumwe Ndani ya Giriki kabila bw'urukundo moja rwitwa ya upendo fileo. inaitwa fileo. Ni urukundo rusanzwe Ni upendo ya kawaida. ushobora gukunda umugore Unaweza wawe, kupenda mke wako, ariko urukundo rwitwa lakini upendo unaitwa agapao agapao rusigura urukundo rw'Imana. tafsiri upendo wa Mungu. Amen. Runo rukundo rwitwa Hii fileo upendo unaitwa fileo
umugore wawe mushobora gukunda mke wako mnaweza kupendana. ejo mugaswana. Jana mnasemana vibaya. Umwana wawe wibyariye Mtoto wako unizala ushobora kumwihakana ngo unaweza ntabwo ari uwanjye. unasema biesi Urwo wako. ni uruhe rukundo? Ni upendo gani? Ni fileo. Ni fileo. Urukundo Upendo rwa fileo upendo ya fileo ushobora kuguzatamiya amafaranga unaweza kunilazima pesa, ejo ukamutukira mu bantu kesho na ndetse mkufundisha watu, ukanamufima, kesho na mkamata na ariko mzigo. urukundo Lakini agapamo upendo nimbereza atamiye nipatie azongera naba niba afite urwo azimbwiriza kubera uburebure bukururana ntabwo nzamuhata. Abafite urwo rukundo ntabwo babashyira mu mugozi, abafite urwo rukundo ntibabahata. Ni urukundo rugari cyane, ni urukundo rworoshye. Ufite urukundo rw'Imana Ukiwa na ile upendo wa Mungu ushobora kugira abanzi mwa runo rukundo. hauwezi kukuwa na maadui ndani ya hii kanisa. Impamvu tugira abanzi Sababu tunakuwa na maadui ni urukundo rwitwa ni hii upendo inaitwa fileo. impamvu bitugora Sababu tukagera aho inatuchosha, tugera tunafika mbele kupiga Wongeze kuri unasema finali. ninafika kwa mwisho. kwa mwisho. Tunafika finali Ngiye hapo. kugukura kuri adrese yanjye, Ni adrese yangu. ntuzongere kwita umwana Unaweza wawe. kuita mtoto wangu. Ni urukundo Ni rwitwa upendo inaitwa fileo. gukunda uguha, Kupenda anayekupa. gukunda uguha. Kupenda anayekupa. Runo rukundo Ndio hiyo upendo tunayo. agaparo rusigura urukundo rw'Imana, Agapao vinatafsiri upendo wa kandi ubwo Mungu. bwoko bubiri Tena ile kabila mbili ya upendo buratandukanye. iko tofauti. Abantu benshi bafite urukundo Watu wengi kuna upendo. rumeze ni ukuvuga ngo urukundo rwawe, Upendo yako uko nayo. hariho abantu bafite urukundo Kuna watu iko nayo upendo nk'urw'abanyamadini. kama ya madhehebu. Uzansura kubera nagusura, Utanitembelea, juu na mimi nitakutembelea. Nitakutembelea, juu na wewe unitembelea. nzaguha kubera Nitakupatia, nawe juu na wewe utanipa. nzaguhamagara kubera nawe Juu na wewe uhamagara. utaniita. Urwo ni uruhe rukundo? Ile ni upendo gani? Ile ni upendo Ni fileo. fileo. Umugore wawe, Mke wako, reka dukomeze, acha tuendeleshe. rusigura urukundo rw'Imana, kandi Tafsiri ubwoko upendo, tena kabila bubiri bw'urukundo wili ya upendo buratandukanye. viko tofauti. Nk'akarorero, Kama mfano mufatiye ku rukundo rufite ukamatia kupenda nayo ufitiye umugore wawe amututse, iko na mke wako anamtukana uca umwica. na wewe na unamuua Ubwo nyine pale pale. ni ukuvuga ngo uzamukira Ni umugore kusema eti anatukana mke wangu, igihe wazabashaka ni mimi atakuwa anatafuta. kera ugahita umwica. Zamani unamuulisha muua. Urukundo bita Ni iki? upendo nita nini? Ni fileo. Ile ni fileo. Ariko urukundo fileo Lakini upendo fileo rubaye urukundo rwitwa, unakuwa upendo naitwa, ariko rubaye urukundo rwitwa agapawa ukikuwa upendo cyane wa urukundo rw'Imana, upendo wa Mungu. uca usengera Wewe ubugingo unaombea bw'uwo muntu nafsi bwazimiye. ya mtu. Aho niho hari itandukaniro. tofauti. Amen. Amen. Ni ukuvuga ngo Ni kusema iyo ufite urukundo ukikuwa na upendo wa Mungu bakagutuka wanakutukana, ukagira abanzi benshi cyane, wanadui wengi sana, umwanya wo kugira ngo nawe urakare, muda ya kusudi nawe ukasirike, mu mwanya wo kugira ngo muda nawe ya kusema nawe ubange, wakatae. ufite urukundo Ukikuwa na rw'Imana upendo wa Mungu urabasengera. unawaombea. Mubo yakunze Wale aliyopenda nanjye ndi nami nipo. ndi kugira ngo njye nawe Nataka mimi nawe turebe tuangalie ese ko Yesu Kristo kama yadukunze Yesu Kristo alitupenda
Biblia ivuze ngo byatumye azuke Bilisababisha kukuja binafsi. atanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka. Muamini Je asiangamie. nawe Mimi na baba wewe dufite urukundo na ile upendo kama yake. urwo rukundo rwonyine Ile upendo pekee nirwo rurajya mu ijuru. ndiyo itaingia mbinguni. Amen. Amen. Urwo rukundo Ile rwonyine upendo pekee nirwo rurajya mu ijuru, ndiyo itaingia mbinguni. kuko ijambo ry'Imana rivuze Neno la Mungu nasema eti mu ijuru ni urukundo. mbinguni ni upendo tu. Dukomeze Tuendelee. Yohana ibice 4 Yohana sura 4 umurongo wa 16 mstari wa 16 kugeza kwa 20. hadi 20. Yohana ya mbere Yohana ya kwanza. Yohana ya mbere umuntu nabona mwene se akora icyaha kitari icyo kumwica, kitari icyo Yohana kumwicisha. ya mbere Yohana wa kwanza. yego Umuntu nakora icyaha, umuntu nabona mwene se akora icyaha ntabwo ariho kandi iki ni cyo nje nawe mimi na wewe twaramenye tulijua naho ngaho ni pale twaramenye tulijua kandi twizera urukundo Imana idukunda. tunapenda. Mubo yakunze Wale nawe unapenda na urimo. wewe uko ndani. Umuhanuzi yigiye imbere Na pia akiingia mbele mu gitabo yise kitabu anaita wakati igihe urukundo rwa kimana wakati upendo wa Mungu rwiyerekana. tulijionesha. Mwumva ukuntu ari kuvuga muri aya. Sikiliza vile nasema ndani ya maneno. Mwumva ukuntu ari kuvuga. Sikia vile nasema. Ari kuvuga ngo Anasema, maze igihe urukundo rwayo rwerekanaga wakati upendo wake ulijionesha, ibyiyumvo bye Kristo kusikiliza kwake Kristo yasohotse gufata umwanya we. alitoka kukamata nafasi yake. Byasabye ko hagira ikintu kibaho. Iliomba kuwe kitu kitakuwa. Urukundo rwe rwonyine Upendo wake pekee rwakugiyeho ilienda kwako. igihe yiyerekanaga. Wakati alikuwa anajionesha, Ntabwo byagarukiye aho ngaho. alikurudilia pale, Yaravuze ati alisema eti reka mfate urukundo rwawe acha nikamate upendo wangu dushyire muri Dani. niitie ndani ya ndugu Damien. Kwicara aha ngaha Kuikala hapa ntabwo ari ikintu. haiko kitu Nuko chengine. Imana yafashe urukundo Mungu rwayo alikamata upendo wake ikarupakira. anarudia ndani. Amen. Amen. Irarutsindagira Kabisa anarudia ndani. bituma nanga bya bindi na bya bindi. Naacha vile Bituma kamili. nanjye nicara hano. Naacha na mimi naikala pamoja. Byasabye ko hagira ikintu kibaho. Iliomba ukwe kitu, Urukundo rwe rwonyine upendo wake pekee rwakugiye, ilienda kwako, kandi ubuntu bwatanze igitambo na neema ilitoa kuri dhabihu wowe. kwako. Noneho Sasa ugomba gusaba unaweza kuomba gusa ubyizere. kuwa umeamini. Amen. Amen. Icyo dusabwa Hiyo gusa tunaomba ni kimoja, ni ukubyizera, kuviamini. hanyuma urwo rukundo Tena ile upendo narwo rugahita ruza. nayo inakuja. Kubyizera byonyine Kuviamini pekee bituma urukundo rw'Imana inaacha upendo wa Mungu inakuja ndani yako. kubikunda byonyine Kupenda pekee bituma urukundo inaacha rw'Imana upendo wa Mungu ruza muri twe. inakuja ndani yetu. Urukundo rw'Imana Upendo wa Mungu ni rwiza cyane. mzuri sana, Yaradukunze alitupenda atari uko turi beza, bila kukuwa tuko atari uko wazuri, tuvuka tuko mu tunazaliwa miryango ndani ya ikomeye, jamaa ya nguvu, ahubwo bali ni kubw'urukundo juu ya rwayo. upendo wake. Yaba ari urukundo rwayo Inakuwa upendo wake rwaraje ilikuja rugomba amafaranga, inakuja juu ya pesa, ninde wari kuyabona? ni nani angeipata?
yaba y'urukundo rwayo angekuwa upendo wake rwaraje rushaka ilikuja inatafuta wenye nguvu, ninde wari kuboneka? nani akipatikana? Imana ishimwe Mungu ashukuriwe kuko yankunda kwa kuwa anipenda kandi kantora. tena ananichagua. Urukundo rw'Imana ntirugarukira kugukunda gusa, ahubwo iyo igukunze Akikupenda iranagutora. anakuchagua. Yaradutoranije, Alituchagua, idutandukanya n'abandi, anatutenganisha na wengine. turya nkabo, Nakula kama tukaririmba nkabo, tunaimba kama tugakora nkabo, tunatenda kama ariko Imana lakini Mungu yaradukunze iradutandukanya. anatutenganisha. Ab'Imana ikunze Wenye Mungu anapenda irabatandukanya. anawatenganisha. Noneho Sasa dukomeze. acha tuendeleshe. Urukundo ni kimwe Upendo mu bikoresho kimoja bikomeye vyombo vyenye nguvu biri mu bukungu viko vyenye utajiri bukomeye bw'Imana. ya Mungu. Ni ukuvuga ngo iwawe Kusema kwako mu bikoresho ufite ndani ya bikomeye vyombo unavyo vya kandi mu nguvu, bikoresho ufite tena bikenewe, vyombo unavyo vinahitajika. ngira ngo ni imodoka n'inzu. Nawaza ni gari na nyumba. Ku bana yo rero Kwa Mungu sasa mu bikomeye mambo ya nguvu bifashe inkingi zose kabisa, nguzo au msingi ni urukundo. ni upendo. Mbega urukundo ukuntu ari rwiza, Ona ginzi upendo ni vizuri. mbega urukundo ukuntu ari Ona upendo rwiza, kama ni mzuri sana. mbega urukundo ukuntu rukomeye, Upendo kama viko na nguvu. mbega urukundo ukuntu Upendo ruhenze. kabisa na thamani. Abantu bakundana Watu wenye baravuga ngo bafite wanasema urukundo, kuna upendo. ariko urwo ntabwo ari Lakini urukundo. ile sio upendo. Reka dukomeze. Acha tuendeleshe. Urukundo Upendo Bibiliya yavuze Biblia ilisema ko ari urukundo, kama ni upendo. kandi iyo ubaye umwe Tena ukikuwa mmoja mu bana be na watoto wake, uba ucitse wewe unakuwa kuri urwo rukundo. kwa ile upendo. Uri igice Wiko upande cy'ubukungu mmoja wa utajiri bw'Imana. wa Mungu. Sinzi ko muri kubyumva. Sijui kama mnasikiliza. Iyo ubaye muri bamwe Wakati unakuwa ndani wa mmoja bamukurikira, wanamfuata, ubaye agapande unakuwa kabisa sehemu k'urwo ya ile rukundo upendo rw'Imana. ya Bwana. Ni ukuvuga ngo Ni kusema uyu huyu ni akamanyu, ni kipande, ni agahanda ni sehemu k'urwo ya rukundo ile upendo rw'Imana. ya Mungu. Nawe bityo, n'undi bityo, n'undi bityo, urukundo rw'Imana rukaguka mu mitima yacu. Ndani ya mioyo yetu Uhinduka unabadilishwa. mu bagize Wale umutungo, wanafanya wanakuwa utajiri, kandi tena iyo ukoze ibyo ukifanya ile uba uri umuhungu unakuwa kijana n'umukobwa w'Imana. na msichana Turi wa Mungu. abahungu n'abakobwa b'Imana kubera urukundo rw'Imana. Ese ninde ubyishimiye? Ninde ubyishimiye ko waba uri umuhungu n'umukobwa wacitse kuba urukundo rw'Imana? Mu b'Imana yakunze nanjye ndimo. Imana ishimwe kuko yakunze, itankundiye uburanga, itankundiye gukomera, itankundiye ko ndi munini, itankundiye ko ndi mugufi, itankundiye ko mfite amafaranga, itankundiye ko nkomeye, itankundiye ko mfite igikundiro, ahubwo ikaronda urukundo. Iyo bikoze ihabwa icyubahiro cy'Imana. Noneho niba naribeshye Sasa kama nilijidanganya, kandi niba numva neza, tena kama niko nasikia vizuri, ntabwo nize, sikujifunza, ntabwo nize, sikujifunza sibye gusa ishuri ila tu somo ry'ikibonezamvugo, ya kujipata mtu kusema, ariko lakini nigishijwe nilifundishwa n'intiti. na mtu wa Bagombaga kubaza ko ijambo mwenye ningeuliza kama neno ryakoreshejwe alitumikisha gutanga ubuzima bwite, kutoa uhai wa milele. mu Kigiriki Masema ya Kigiriki ryitwa zoe. inasema zoe. Ni ukuvuga
ngo buriya rukundo Ni kusema rw'Imana ile upendo wa Mungu yagerageje kurusobanura aliwahi kuitafsiri, awushakira amagambo yose akitafuta maneno yote abura insobanuro. anakosa Ageze mu Kigiriki katika Kigiriki asanga ngo rwitwa atakutana inaitwa zoe. urukundo rw'Imana. Upendo wa Mungu Umuririmbyi we Mwimbaji yaravuze alisema ati ati Imana ni ya ya. kubera iki Kwa nini? urukundo rwayo Upendo wake, urukundo rw'Imana upendo wa rurahebuje. Mungu ni ajabu. Muri aka gatabo Mwiki kitabu umuhanuzi ari kuvuga nabii anasema eti umunsi umwe twari turi mu siku materaniro moja tulikuwa ndani ya mkutano, maze ngiye kubona mbone haza umusazi. ninaenda kuona kuna kuu ya mchawi, Amaze kuza umusazi kuu ya mchawi hanyuma arinjira, anaingia, abapasiteri twari turi kumwe wachungaji tulikuwa na pamoja bahita birukanka. wanakimbia. Ubwo umutima wanjye Moyo wangu wisumbira unaniambia eti gutekereza guhamagara polisi, unawazia kuita polisi, ariko lakini kubera urukundo upendo rw'Imana wa Mungu mpita ndeba ujya musazi, ninaangalia yule mchawi, ndamubabarira, ninamsamehe, ndavuga ati nasema Imana Mungu uyu nawe wewe naye aba ari hamwe n'umuryango pamoja na jamaa kandi aba yake, yishimye tena na furaha, kandi tena abanezerewe. na furaha. Mana Sasa wamufasha, Mungu Mana msaidie, wamubabarira, nasamehe. kugeza ubwo Katika wakati wamusazi ile mchawi yamufashe alimkamata, amutera urushyi, anampiga kabisa kofi, anamucira anamtemea na mate ndani ya macho, anamtukana. umusazi Mchawi azamutuka, atakutukana, ariko n'uba ufite lakini urukundo kama rw'Imana unapenda Mungu ruzamukunda. utamupenda. Urukundo rw'Imana Mungu ntirugira harukuwa umupaka. na mpaka. Urukundo Upendo wa rw'Imana Mungu ntirwigunga. Urukundo rw'Imana Upendo wa Mungu nta bwanzi bubamo. hakuna maadui. Aramureba Anamwangalia ndetse kugeza ubwo kufika mahali umusazi yamututse, mchawi alimtukana eti uri n'inzoka wewe kunyoka, ndetse iryamye na mu tena inalala ndani ya majani. kumwanduza Ni vile nabii anasema wanzoka we. nyoka, Hari umusazi uzaza kuna mchawi atakuja kutukane mesaje, ndani ya hii ujumbe, azaza umusazi hata agutuke mchawi uri kutukane pasiteri na wiko mchungaji akutukane, ariko lakini n'ubu ufite urukundo kama uko na upendo wa Mungu uzamubabarira. utamsamehe. Yaravuze ati Alisema eti Mana iki ni ikiremwa cyawe hii ni kiumbe chako, kandi kiba kiri hamwe alikuwa pamoja n'umuryango na jamaa yake, aba yishimanye alikuwa na furaha n'umuryango. pamoja na jamaa Kwa yake. kundi umusazi we yamwegeraga n'umurakari, abandi bamutereranye, akamwachilia, Branham wakamuremya, akamrehemia, yaza akamucira mu alikuja maso, kutembea mate ndani ya macho, urukundo rukiterera, wakajya yumva ibikumba kumva ari byinshi, ariko umukunda cyane. anampenda sana. Umusazi bigera igihe Mchawi cyose inafika wakati agiye kumutera akienda ingumi, kumpiga kofi, aravuga ati tsimba anasema satani. shindwa shetani, Akimara kuvuga ngo tsimba akisha satani, shindwa wa ibilisi, musazi yahise yule agwa mchawi hasi, anaanguka chini, abona imbaraga zo anaona nguvu za kumusengera, kumwombea, hanyuma baadaye mapepo yanamtoka ndani Jama Imana na kunipa Mungu napatia ile upendo. urukundo ni urw'ingenzi. Upendo ni ya muhimu. Mubo yakunze Muwale alipenda, nanjye ndagace nami niko sehemu ya ile upendo. amen. Mfite ibyishimo, Niko na furaha. sinzi ukuntu nababwira Sijue niwaambie ile upendo je. urwo rukundo rurahebuje. Ile upendo ni ajabu. Yigiye imbere gato, Ingia mbele kidogo. ari kuvuga muri aya magambo Anasema ati, hii maneno eti nageze imbere mpura n'ikimasa. nilifika mbele kutana na Josi. Icyo kimasa Ile Josi mu kwezi kwari kwashize mwezi iliyopita cyari kishe umuntu, ilikuwa inawa mtu anakufa. yahuye n'ikimasa Alikutana na Josi, cyari kishe umuntu, ilikuwa inawa mtu hashize ukwezi juzi yapfa. na inaisha mwezi na anakufa. kandi nawe iyo nkuru Tena naye ile habari anaijua mwenyewe. iyo nkuru yarayimenye, Ile habari alielewa. ahura n'ikimasa cyari Ile kishe. Josi iliwa mtu Mu rugendo harimo ibimasa nafasi, kuna kandi Josi byicana, na tena vinauana. arakireba Anaiangalia, avuga ati anasema ati iki rero hii sasa kigiye kundana, nataka kunimaliza. ubu ni njyewe ugiye Sasa ni gukurikira. mimi nataka kufuata. Ageze ku munota wa nyuma Akifika kwa dakika ya mwisho, ajya mu mubiri. alienda ndani ya kimwili. Hari igihe cyo n'abakozi bajya Wakati na watumishi wanaingia ndani ya kimwili, baadaye anasema eti yabaye nari nazanye imbunda yanjye ningekuwa nileta silaha yangu, bagira ningekuwa nakipiga risasi, ashobora naweza kukisha. ninaweza kwenda kukilipa. Yari yagiye mu mubiri Alikuwa pale naingia ndani ya mwili,
ariko nyuma yaho lakini baadaye mwile muda warisakasa anatafutisha sanga imbunda ntaya anakutana silaha hana. hanyuma Baadaye araguma aramedita anaendelea kujichunguza, anasema Mungu, nafika kwa dakika ya mwisho, iki kigeragezo noneho jaribu nafika ndani nicyo kundani ya kunimaliza. Anaomba uko ngo ni kukimasa simuzi bimasa ngo cyari kiri kujya kiraha kikaje cyekura uyu munsi ni siku ya leo, siku yako ya mwisho nitakuonesha siku ya leo. Sha turabona tutaonana. Ejo bundi juzi nilikuwa mtu none sasa nilikuwa nafikiwa. Shangiye Sasa nataka kuonesha kikaje kiraha uko kiri kuraha na wao majifuti na nasema Mungu ndio usigaye wa mimi nabakia wa mwisho. Aravuze ngo anasema ninaona kifo mbele yangu ngo kandi cyari mu ntambwe nkeya kinzatiye kandi utabazi mfite ntabwo guhamagara mfite hano nare na hakuna wa kuangalia. Hari igihe ushobora kugeramo na wakati unazifikia wahamagara mama Neema hataitika, wahamagara Kabagema hatampata, wahamagara Gerard wahamagara John wahamagara Eugene wahamagara Mapendo niyita wahamagara Nuriya niyita bikaba ari wowe ni unakuwa ni wewe pekee na Mungu. Byari bigeze ku munota wa dakika ya mwisho hasigaye unabakia we ni Imana yeye na Mungu. ngo bigeze akiri muri iyo meditation kujichunguza, hanyuma sasa ijwi riraza sauti inakuja ya kumfariji. wahita ibona ari ikiremwa anaona ni kiumbile kizuri, urukundo rw'Imana, upendo wa Mungu ni mzuri sana. ngo ahita yumva mu mubiri hari ibintu bihindutse, maze abona icyo kiremwa ari cyiza cyajya kiraha wakavuga ati Mana iki kiremwa ni kiumbile, ni ikiremwa kiumbe chako. kubigeza nafika mahali ngo kubera urukundo rw'Imana wa Mungu ngo kiraryama kirasinzira, kinalala kinasinzia. kubera meditation juu ya kuichunguza alikuwa anaingia ndani, kinalala kinaenda, akomeje imbere ati narindi gutema hanyuma n'amavubi nakutana ile madudu mabaya, kandi amavubi ntabwo bari igitero si shambulio moja, kiba kivuye ku basere benshi cyane, wadada wengi amavubi kabisa. yari kwikatira ubwatsi, alikuwa anakatakata majani abahuye n'amavubi kabisa, nakutana ile amamesaje muri ujumbe ndani ya simu hii, nakuya banarusha byose biri kugana kuri njye, vinaenda juu yangu. agiye kubona ule amavubi, anaona kabisa ni vidudu, kandi aya mavubi tena ile vidudu rimwe iyo rikurumye moja kikukula urasara, unakuwa kama mchanga. wagiye kuona abona amavubi arasase, arasara bigeze harayiteka, wakati anaangalia arayabwira ati ananiambia eti kubera urukundo juu ya upendo wa Mungu uri gusinzira, unasinzia. ngiye kubisoza, nataka kumaliza. hanyuma baadaye arabyitegereza, anatazama, sigara bwate n'ibyo mimi nawachokoza, mbabarira, unisamehe, usubire mu nzu yawe, ndiye mnyumba yenu, mbabarira n'igihe unisamehe urukundo rw'Imana, upendo wa Mungu. ujya rusaba imbabazi n'uwagututse, inaomba msamaha na mwenye anakutukana, wowe ugahindukira akaba ari wowe umusaba imbabazi, unaomba msamaha, kandi ari uri mu ikosa, na tena yeye ndiye kubera juu ya nini? Juu ya upendo wa Mungu, cyama Imana ya kunipa Mungu anakupatia upendo wake, natwe tukageraho abadutuka n'abatwara kutukatala, bagera ku rugero rwo tunafika ku kipimo cha kuwapenda. Imana iduhereze ubwo tupatie upendo, imbaraga zayo, nguvu zake, na ile upendo rusabagire mu mitima yacu, kwetere ndani ya moyo yetu. Katusoze acha tumalize tubabwiye aya magambo, maneno haya avuga ati akisema eti uwo yakunze nanjye ndimo, wala alipenda nami niko ndani. kandi kubasabira
ndasabira buri wese nawaambia kila yeyote kugira ngo urwo rukundo kusudi rw'Imana upendo wa Mungu rusabagire mu mutima kabisa kuwe tena ndani ya moyo wako, usimu usaba Imana kugira na kumwomba Mungu iguhereze urwo rukundo. kusudi akupatie ile upendo. Turahaguruka imbere y'Imana, Tutasimama mbele ya Mungu, hanyuma buri wese wasali kila yeyote ayombe. ese muri mwe Wewe ndani yenu kuna mwenye anahitaji, ninde urwifuza, nani anaitamani, ninde urwifuza, nani anaitamani. tumanike amaboko yacu. Hasigaye umukozi w'Imana Gerard adusengere, adusabire urukundo rw'Imana kugira ngo nitugere imbere y'abanzi bacu tugahura n'ibigeragezo tuzabone urukundo rw'Imana. Dukeneye urukundo rw'Imana mu mibereho yacu, dukeneye urukundo rw'Imana